Assalamualaikum hurmatli No'xat xabar jinoyatlardan anықтаушылары. Бүгінгі күнгі 24-may 2026 yıl biz No'xat rayonu Qayrağa çaylı Aliya soda oruna keldik. Şol жерде қараңыздар 24-ке жеті açılады. Келіп көреді азыр. Сол қандай таулар бар. Көріңіз. Кеттіған Bismillah mana keldik. Қараңыздар. Aliya магазинде бар жоқ бар екен. Kapustadan başlayıp banan, sanan, polный fruktlar var ekan. Qarangizlar. Var çok var Aliya magazinde. Mana arzon jana sapatlı mağla suzunlar var. Magitto var. Qarangizlar. Kızılkaya жақtan kelgan, оң жақтан, No'xat жақтан kelgan, сол жаққа кіре Aliya magazini 24-ке жеті işleydi. Aliya magazini. Makron var. Ama gülüştü senin lanı Fransız 140 sondan çok şaş buladı ekan. Mana var çok var. Makron. Kısqası var çok var ekan. Aliya magazini. Qarangizlar, var çok var. Bizga nazar tavsiyalar bu yerdan. Nonu var ekan bu yerda. Morojdan türü var ekan aytach. Qarangizlar, morojdan türü var ekan. Ana bu yerda kelsangizlar, M-bank var ekan. Kompaniyam bank var ekan, bar çok var ekan bu yerda. Kelib pul qo'ysangizdar da bo'ladi ekan, edin saqlab tursangizdar da bo'ladi ekan. Bu yerda zaryadchik, poryadchiklardan beri sotadi ekan. Qarangizlar. 24-ке жеті işleydi Aliya magazini. Sigaretlerin türleri var biliyorsunuz. En arzon sigaret 160 so'm ekan. Şol mutluğuna kelerse 24-ке жеті işleydi bu yerda. Saviz 40, kartoshka 50, piyaz 30 so'm ekan. Qarangizlar. Qizil saviz desangizlar qizil saviz, boshqa desangizlar boshqa bor jo'q bor. 24-ке жеті işleydi. Kelaverasizlar, xudo xolsachi. Arzon janob sapat mana aytda qarata kishini aksiya ham qo'yibdir. Morojnolarga kelaverasizlar. Tinch bo'linglar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.